أن محمد عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي شرح لي صدري ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wa karibu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaodi honlala wewe makati ni zamba uyanu sujini ngome rehemana amani nazi mwendeleni. Watukufu kwezi ngamtahuze sama haza hangu kama kawaida haukaanga sina muda mwingi kamjaniona harumaze rezo sosio zinu nimwambie ni ndudini meshelezeni ya ukaya emakati ya mwiso yanu ngamfanyo hazi ilo nziro ya ubabifu ikao ngensababishao ndore ngamba wakati nivumza shahitwa iyo nde maana mto uniona harumaze rezo sosio shayeze hazi za himbwana toujours ngasi haruma yembwana ngasi haruma yekumba na insha Allah Mwenyezi Mungu gujo riwasulisha hadani dosana nimwambie ni ukaya makalma ya hatu ndayalawayo makalma ya hangu ndaminanyi yonde maana namba ya hatu au kanga mumtsanganyoni nyinyi wadu mdungoni shilia dayalawayo karja ya badili karna uparo ya badili au kayari kubali au kaya ngasi haruma ya haki au kayari dungu yenzia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dunga ya ukaya yatowe wandu harumaze taabu walonizo ya watie harumaye khairi. Ani haina mwanadamu ya kenawo ukhuria wahe, haina mwanadamu ya parise ze haki zae, haina anti ijue yende hasibabu sharia, shaitende hasibabu jilaezi. Iyo ndenzia ya hatu ya ranzi umandoni ranjia harumaze rezo sosio zinu hatarjerwa sulia habasa. Iyo ndenzia ya hangu mimi ranzindu wakati naka shababi wa mahashiri nina mweja huenda mahashiri nina mili na kahudunga siasa. Yonde nzia mimi na idunga na swalitiwa na wanadamu ikao ufanya siasa wazima daminao wajumba hangu na wababa hangu. Ebonge ngamuhimidiyo Allah subhanahu wa ta'ala au kayara nzide makati yao hatarjerwa suli habasa njaparo babaiha njaparo zulishia njaparo dihaye nafsi ya moyo hangu bahari je fulani hamba bahari je fulani harakiyo bahari je fulani nshangaza almuradi umbabahanu dabala babo sidungu kainude nzie ya haki au kayanga mtsahoze haki za ho wenji dukaya haina mwanadamu ya hunde ze haki za mstahiki. Ebonge yenzia hiyo yote nzia ikao wandu hamanda sigarjojua huilejeza ngari womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rife uharuma yenzia yinu ikanga rifa uharuma yenzia yinu alhamdulillah hizo ndizo rajojibiwa shakari na uparenda wakati rejei dingoni hama wandu jina vutasi wavayao shati wajioni watia koti wa maharibi watankandu wa usausayana maharibi watia joho hata mnuka tujua wakatosi kuwa johusha ebagwa joka uvahindi wanadamu wao. Ebange hizi taratibu hizo watukufu wa jamali fumko uridunga inunde ila nzia ya hatu raitrase ranzine nsuila atarjerwa suliha basi. Kwezi watukufu karnauka wale mananso kauta hanjeni mweshelezizieni nimwambie nuka toujours ngamibanu harumwe mbwana nana yembwana ngendele yao haukweli maana zila fikra ikao do rizifikiriu do rizionao ya ukayando za joka uladhimu zirumishie uharuma yenti Mwenyezi Mungu hajailia emakati rilona oyanu ngabo wananyasi kao wende hata waelewa ya ukayazi nunde ze kweli banundu bahanu ya ladhimu rifie. Ebonge hezi taratibu hizo dizilara mwambiani uka sisi ngari joao yentu randisa shakar tujua yentu yembwana ijuka ukaza bahanu. Ebonge karti joa saya watungo ujiprese ya ukaya haina wakati waishia ya ukaya azali hapara wandu wende haruma voti
watungo ushanje ze veste za hao hama wananyile watiti watuna ankili wakati kao na mwishiendo makalma haidina yatekeleza auka yemkomori mleo ye ujua ufasiri helianzao tamba hama wananyile watiti auka wananyile watiti ndo wana hatu waundu watuna akili shahina mrumdu hazi ya zaya ulelo kaustahiki kenge na sagesse kaustahiki kedingo hii hakinaya ngemkina hivu ya urambwa ya ukaya no enzia inuti ndio ya ladhimuni dunge bai kwangu fanyo siasa bai kwangu ambia wandu ya ukaya mrumfanya siasa iladhimu ende ya rumavoti izoti kweli mrumfanyo siasa kati oblige yende ya rumavoti ntujua inu siansi politiki nda hivi mahalani wanadamu wanu isoma ntujua hunuda huvi mahalani wao na yaukaya mrumfanya siasa nge oblige yende haruma voti no mrumfanya siasa nge oblige ze fikra za hezishilwa izo ndizo mjurambia gujuna ja yaukaya mrumfanya siasa nge oblige wandu wadoishia ze fikra zahe izo ndizo kweli sha mrumfanya siasa kati oblige yende haruma voti ebonge ekangarishi yao wandu hamanda wandu mabani hatu wa mahamengo mirandaru hamandami hawa mahamengo mirandaru na mitano hawa mengo mfukare ngwa jirezoneu ya ukayaka bati solisio ito mpaka wende haruma voti hakika mlungu istajabu ebonge erikau jari mabieni buwa tukufu ni mweshelezeni ni mabieni ka wala wandu wasawa njabo hao wala wandu wasawa njabo hao harditse na zila fikra hapa sainu ngazendoze nusiziwa wala wanahatu rakana tuamaya ya ukayambe seye la ala maudu wanudu wajuka honda wandu wajusayensi badi usikitifu mrungu hundo ka wana wao wanashe watu na wanahatu wao habasa duwari wale junia walojumwa huzungulia nilo la hezevoti yo hatuari buwa komori wea kabano habasa inu shilara karambariea ngarjoka utsaharile maudu yondo toma ya rakaraihansi ya ukaya hatu ya maudu haba hawa onduwari wale junia wazungulia onilo voti ebonge yoti mastajabu haukari wao wenji wasoma sharia riwao wenji wasoma sharia washiriwara zemzimba ze fulani pia ngamwaju wao wandu wasoma sharia wa bahari wasoma sharia shaungwa utayari wariware ula msomo ikaundu wasoma subhanallah ezo garjo hamani abonge kainauka surprise yekari papari hana wana hamandawo warditse na maudu wajawata hawari wareshi la sharia hafaida za hao za kinafsia hao faidisha wanadamu wanrojina nando yimfaransa yoti mastajabu ebonge rikahujari mtahadharisheni rimwambieni yaukaya valambaba hanura kayanda bubabo na haina mwanadamu ujopua ngayo ya huenda harumas voti za tudunga nzia za sharia iyo ndi ya adui ya hatu ya handani de wakati ular jerejeo azali juu si wasaya karja paru badili le kalma ilu kanga bwandu jina odungo jo badili makalma ya hao wotinda si haukaya ngarjua ukaya engeti ndo wana hatu engeti ndo wana shewatu engeti ndo mabani hatu engeti ndo ondosha hatu engeti ndo wazeza hatu engeti ndo wanadamu wa komori wahimilia azali kajojo kaya watavasa na rabi laneze kweli iyo kabati mwanadamu mwenza ankli yankilia haifanya uhazi iyo ndio rudungo mambiani utuyelewa yoka emana azali ya hima dabo mumrenga uharuma misira juma ya hatu dabo ze juma habasa za kausiwa ntihu za ukumbi subhanallah la hawla wala quwata illa billah ngamonao harumanti ya usilamu ya mbilanti ya usilamu sha ema staajabunda ya au kaya azali woni ya towaye drapo ya hezenyura ne nyinku ne veri azali woni ya towaye republiki islamiki yapati mastaajabu ikalewe inuze juma usiku ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukaya fa idha qudiyati salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dhkuru Allaha kathira subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala haritungulia haruma wa mfumo usiku mtukufu na ndo usiku wa juma tibahi harambia ya ukaya ekangara ekawa mruha wadhani rirenti za biashara za hatu zonti pia rende homsirini ekari sari swali ritambalie bwibande juma nti ritahema riziki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala rike juma huvumbua Allah Subhanahu wa Ta'ala abengele wainu ya juma
irendwa usiku wa ukumbi. Subhanallah, mafundi wa dini wahea haruma mimberi haribala ngofanya hutuba ya dini ngoshenkeza mtume hula wabala ngwadunga nao na wandu wende haruma nyikumbi, wende haruma ukumbi wa azali ne mrumshaye. Izo kabati mwanadamu tukambaka katuzi wana. Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu na mwanieni bwa Komori, Mwenyezi Mungu na mpweni ne shari, Mwenyezi Mungu na mrejezeni za imani bwa Komori. Wa Komori msampotea bwa Komori. Wa Komori mwangamia, wazaza hatu mwangamia, wanrosha hatu mwangamia, wababa hatu mwangamia, mabani hatu mwangamia, mafundi wa dini mwangamia, wanruada na mila mwangamia. Zila tobia hindi, izila tobia hindi, ezila uizo kamtiso shinda majizia, mwaswali mwarohom sirini mwatambalia ina mrenda zai. Shakweli nga mwedomu mhime wa usiku wa juma, mlaweho jumani mrudi mhime haruma nyikumbi, mdoromi ya azali matari ne mrumshahe wezina. Subhanallah, na huchuza mapesa usiku wa juma maruhaho jumani. Izo wandu hamada si raelewa ye dini mbabititi, sisi rielewa ye dini mbabititi namna inu. Sisi wandu rasoma ye dini sharielewa mbabititi, anigasina ye akli ne hikma kana ujua kubulia ndongo hamade zila ikeka rizamba karjamba gazuka ukauha, karjamba gazuka ukauha hauka mtume ngendizo hatuka hashindi haka usawa Maka no hawana hata hambaka ya roha hijri roha wenza wa Madina ritsiliwaze Nuhu ukanuhu hawana hata ngambishao haruma mahama jana mahamiango wandu mongo minane hari na wararu duondawa hata wakati washinda wakubali. Iso pia si wasaya kasuri paso shaitwa haukaya risomese wembabi hiyo rirenge vanu timpaka mdia some majio na majio hata ya doya jaza haruma biblioteki. No, iso tinizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatahao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngutaho mwanadamu wembabi titi ya jo usoma shaya irumie ya yelewe ya irumie ya tahezenzi ya juhu maswili. Ebenge watukufu Gabwandu watu hujawa duamba ukaya eba nuzini msomonda huu wakwe mafundi wambajau shamsidi waze ya ukaya banuze aya za Qur'ani ngizo yabo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia uharume Qur'ani nsina usome aya ntujo isoma nai sijo hunda madhambi shanga mjo ifasiri shikomori rielewe kikomori ngamjo utaho wasoma wawe imetirize Qur'ani ya Mungu watu mwambiani. Mwenyezi Mungu harambia harume aya yo wandu wadungo ilenzi za hitwa hambashaye kamwende hata wakati muhitelafiana ifasiri ya huitelafiana hindi bowa Komori yaponda abo walo Imamu Shafi'i walo Imamu Hanbali walo Imamu Mtujwandobi walo tiji shehundobi na shehundobi walo fundi fulani na fundi fulani ya fundi wala hambajao bahewei hambajao ya imamu wala hambajao bahewei hambajao yabo wanungo haruma hitilafu. Mwenyezi Mungu hamba hindi ekara hitilafiana habari rejei ho Mwenyezi Mungu na mtume. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu waye hajua inamna ya hatu ukagarjo wasuli wakati garjo utalifiana haukamima mjojaneleze heli mimi naelewa emana mimi tidungu madhhabi fulani raheola gujojaeleze hena naelewa emana hadungu madhhabi fulani haumima mjojaneleze namna naelewa ba mimi tishilia fundi fulani baho wewe uje uyeleze namna waelewa ba hudungu huishilia fundi fulani yabo ngasi haruma huitilafi rehitelafiana yabo ze kweli garjo ka usipersanda hu ekar hitilafiana na wode mafundi duarambia ya wode ma imamu dawara wadunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala harinike solution habana rejei uharuma ze aya za Qur'ani nizo mtume yafanya. Ewi izo ndize kweli iyo hata mpaka nda habasa mafundi walo wasoma majio wasoma haku ngwata hao tujuru waritowe haruma elinyiyo wadori nika falsafa yewola hasomonda yenyi msomondahu yezo mzipua ndahu rizipua harume Qur'ani. Iyo aya ya Qur'ani haumwende maizime na mtuhenda mwende maizime iti existe eke aya iyo kaiti ya ukaya ikamwende hata wakati mhitalafiana na mrejei harume Qur'ani mrejei no mwedo wa mtume
mwangalie hizo mtume yafanya, mwangalie yezilo harume Qur'ani ebonge kwezi watukufu izo ndizo sisi rijo shinda rijeba nurjeri mweshelezizieni garjo jari mweshelezeni mbabika ndiyo sisi ra soma raelewa rarenga rirumiao au kama nendongo tindo tukamdo hasomo shaba ngeladhimu mriado rumia ebonge ikata hari mfahamisheni ya ukaya mengoni mwandu wasoma harumezi umbeza Mwenyezi Mungu bo watukufu wa Komori mengoni mwandu wasoma mengoni mwezi umbeza soma mengoni mwezi umbeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahe wahandani yehomba Iblisu alaihi lana iyo ntuona mfundi ujomwambiane kinyume mtu amini ya ukayanga mfundi ujomwambiane kinyume ya ukaya harumezi umbe Mwenyezi Mungu yaziumba yazibe hao harume dunia inu basi yeshiumbe shahandani shasoma mengoni mwandu wasoma yehomba Iblisu alaihi lana uende yasoma mengoni mwandu wasoma ikajalaaniwa kana kahenda mroni yabo tikanzani waswili bo watukufu nyinyi mwatusoma mbabi hau mwasoma sha mwatushinda madunga ze darasa maelewa mbabi mrambu ya ukaya banwe ndongoti ndeka mruha somo ukayanga mjo waona de helio wiyo wala madoktori na wala mansujwa hindrini na wala mansujwa hindrini wambilo ya ukawasomoze droit nsujwa hindrini wasomeneze droit nsujwa hindrini basi wao ndo wakuri ware sharia wao ndo wakuri ware sharia bongeye maudu msijoja mshangaya bahari jenga mwanao fulani wala hasomo droit fulani wala hasisi fulani wala haheza fulani wala badi wasomo sha wao kwa jaso marahana Iblisa no hangamia hasibabu da ilmu yahe yabo wanruwanu wo ujua hangamia hasibabu da ilmu yahao aukaya wo considere yaukaya siratu soma hamanda usimalaba si wajinga halafu haina wajuhamba garjo waishilia la sijau sindo msafara wa leo umsafaro wa leo sisi haina mdugu jorumie mbabi mdu ya soma yaelewa ya rejei harume ze aya za Qur'ani ya rejei no mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ntina ujua ukata mbla ukaya maudu kwa kiyama haina mdungu tujuka huzi suwezahe yabo mimi ntinika ujua njene ndo wakaya mimi tishiana fundi fulani mimi no hukana wakati waho bu mwanadamu ya waurumie akili yaho yankili yaho yo humgu hao nikawirende uje uirumie Mwenyezi Mungu hunika ankli uje uirumie yapo kuna ujua urengea akili yaho temdu joni uhensi halafu uje wende wambie Mwenyezi Mungu kabala mimi fundi fulani hamba jao fundi fulani biamba jao kabaja ka fundi mrajina huru haho endenda wende watahe usomeze kweli kujazi parisa kujaroha na ngao naze nafasi ngao no wakati Mwenyezi Mungu hunika wakati hauka haunika mfia kajazire ngangizo yabo haunika zemvu haunika mihono haunika hanyo haunika makalma haunika mashishio haunika mato haunika mbua zenogoye ziungo hizo zote pia Allah Subhanahu wa Ta'ala haunika uzirumie ili upange maisha mema hunu duniani urudi tena upange maisha mema ya maudu siku ya kiyama ebenge yongio hamadu wakati ruko dua rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Mwenyezi Mungu urinike njema harume dunia inu urudi urinike njema akhira urudi utiritie haruma mdo shauritie haruma zembeo yabo karna ujua utobakisha ritudomboka sisi wa Komori simnanti mtiti sisi wandu mamaskini yabo sisi borolo mnanti mtiti rilo mamaskini yabo sisi naritoa shinai basi sisi mnanti mtiti sisi mamaskini no kaina ukiri haukaya Mwenyezi Mungu harinika zinuzo tipia ye mato ye mashishio ye mbua ye hanywa ye ankli zinu pia ye mihono ye mindu zinu pia harinika rijeri zirumie ritahe wa utajiri ritahe maisha mema ya hunu duniani rudi tena zirumie ritahe maisha mema ya maudu siku ya kiyama ebonge heze taratibu hizo kwezi watukufu izo ndembabi rijodo shinda rejabanu rejari mwambiani ya ukaya hewe gamjua weza tungesa azalia zingarale giri la ukayaka tuta haya rent shehirisha ho prezida kana uparo shikubali ya shipulilie zabari ndini dembagashi ya hatu nembagazi ya hatu na ngamjua uye uitapalio uitaho bwa Komori ya ukawa uti wandu wenji uwende Mfaransa haba sainu ye Marekani haisa hatasha itwa ngamona uze delegation za Marekani ngamona uye misaada ya Marekani ijau Komori haba sazilati nungo mwaka udoziwana izo pia yone mbagashi hatu weyako wanadamu wanu
wanuma africain hula mahalani kaundu wadorenga yezindu hizo watini ya magoba abonge hapa sisi wajouka sisi wandu walemevu sisi wandu ikaorilelo haruma uhara yabogwa jouja warisamize hena mnainu wiyo waribohe ila mabititi ya joka urichongesa maudurike wandu shagwa jouja warisasanye hapa sainu waribohe warijua zitwabia za hatu warijua mwendo wa hatu wajua wana hatu ukaoma naifu wana hatu woma naifu ngwajo renga bahari je wasomu Ufaransa wasomisiwane Mfaransa wangwasisi wa ujaune Mfaransa warumie na iviteyo ranzido wana hatu ranzide mabani hatu ranzide mazuki watu ranzido baba hatu ikao wasomisi wane Mfaransa warirende wanadamu tihindu na rambila aneze kweli haukaya wanu ndo wanadamu warirenda wandu tihindu do wandu zatu wasomisi wane Mfaransa wandu zatu wasomisiwane Mfaransa warirende wanadamu tindu warirende wabungufu warirende wandu ilitsona hatambamana itoka yonsi shando utoka ya haruma ze amdi za Mfaransa izo Mfaransa ya juhamba rifanye izo ya juhamba ritifanye la tijau umsafaro wale wenu garimnikao ni ahadi yauka ya insha Allah bade karifu kabula shayo risari renge ahadi yauka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ekanga ranzao yarisaidie na rijisaidie yabo sisi ngarifanya uzo jitihadi ngarifanya uye komba ifori wane ye komba na singari omba yauka ya garjo waswili ngari kauta harimu hashirisheni rimwambieni yauka ya wala wandu wahisa wanjia harume mabangwe gwajuhandi sonjia harume miji gwajuhandi sonjia harume mabavu ngari mtahadharisha oni nyimijia hatu ngari mtahadharisha oni yauka ya maudu mdatu yojamba yauka ya badi usufa ya uyenge mwana badi usufa ya uyenge mwananya badi usufa ya uyenga no mimi usufa mkomori mimi ti usufa mbajini mimi ti usufa mdendeni shami usufa mkomori emanian lombajini dabo balo komori emanian lomdendeni dabo balo komori ekaka bati komori yabo njajoka mbajini njajoka mdendeni yonde heli mimi naelewe filosofi yabo eke komori ihundu yabo mbajini ihundu eke komori ihundu yabo dendeni wa hundu yonde heli mimi nasomisiwa matematiki yo mimi nasomisiwa na elewa naona kainude kweli na bloka ngabo ensemble na sous ensemble yabo kuna ujo upanga sous ensemble wetina ukayanga wene ensemble izo kweli haukaya ya sous ensemble izo zo utolo harume ensemble eke ensemble okaiti yabo sous ensemble gejoka ufai nda kena ufai izo karna usomesewa siwasaya ni wandu jina hiyo mwana haumjuhu hauitsana lewe inu tindeka ujoka huja ya jari galibu wakati kao sindera wazaya rawalela yenge kartina diplome c'est vrai yenge karja wangalia wasoma yenge kari waranti kwa turambu wakasima intelligent hanao iladhimu wadwa hisi ukasima intelligent hanao jeli boko mimi ngamuhisi kwa mbaba hangu ye plus intelligent hanani au kawende atusoma hata noenda mwendo ya rambu wakailadhimu nsome hatujua hundranti ihoti Faransa ya jofungwa shai hokomori ihombuka rindwa kamra ratse mana henge mjinga esi seza jorizia indi ikeka rimrati ni boa na mwaka wa jinga eza jorizia indi ikeka rimrati ni boa na she watu mwaka wa jinga eza jorifunga boko karitika Faransa shai hokomori ihombu tofanya izu yanzao ngena mdoku bali ya ukaya sisi Mwenyezi Mungu haribe ankli ne hikma haukaya rimdunzuni zenzia hata msomo yabo siti malaba yabo siti wajinga ni siti wandu watoka maudu ngamtuka ujoja mjemri sasanya hena mnainu bahari jenga nya diplomu za hajuu halafuri mbulieni mrifanyilie msajaja harumwenzi mrifanyilie msajaja harume mabavu mrifanyilie msajaja harume miji emba biyo karna humlejezani nomba bahanura mzingarani ngeri kaujari mtahadharisheni ni wananyasi haina mdika ngurelewa ze fikra za hatu nomba bahanura mzori waswili yaukaya wakati usauja ni wandu zatu ni wakaribu nasi na mrihimilie na mkebazimanda sinanyi na mkeradhi mrishilie dingohi emani yanga mona uhabasa embwana hisa nziani haukweli ngabapangwa wanazijana wenjia haruma ze forumu za hatu ngabapanga wanazijana wenjia harume mabavu ya hatu ngabapanga wanazijana wenjia haruma emijia hatu ne Mfaransa manango juo ya ukawao wana rawazaya rawalela karna udore ngwana hatu riwale
ngarjo kana santima za howana sha omsafaro wa leo ngarjo hurumia ye aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaurongoza mtume Nuhu yamwambia kaya bonu uo timwanaho. Iyo ndio jo hurumia msafara wa leo. Rimwambia nikasiwa saya ngarjo reje harume Qur'ani ni nomwedo wa mtume. Umsafara unu ngarjo hurumia ye ya Nuhu yabilwani Mwenyezi Mungu kabonu uo timwanaho na uwede mwana heya mzaya. Uwede mwana heya mzaya. Sha Mwenyezi Mungu amwambia uo timwanaho bonuhu. Uo timwanaho. Ye mrutu huishilia adunganzia za upotefu uo timwanaho. Bai kwa wewende wa mzaya ebenge karti watukufu rahana mitume yoyonti pia ebenge si wandu wa udunga ila mifano ebenge kauja rimlaheni ekamuishia maudu tujama ba kaya si wapeu au kaya zindongo razandi saranzi yale riwatahadharisha kwa tuishia kwa tuona ebenge nala ele tamatilo bo wenzamanyu ngartwenda na ukazawanu bwa tukufu maana nsina zinji za umwambiani shantuka utahanjeni mla mweni mbabi ya mashishio ni mwambieni ya ukaya vanu ngasi haruma ye mbwana ni mwambieni ya ukaya wala wandu sawa warudi warejei haruma yetere hari ngwawenda haruma voti zama wakala 2025 evenge kaujarimla mweni ukaya uyawende maa dui ya handani ya hatu kama udumrishi yari wa gabili nana haina ndongori jouzi renda hoso ni mao sio jama basi wapeu banyi wakomori ni ujua hamba ni huo ujua huone ya biria she ya tende ya rema ni ujua humturuku mwamba ula kajafanya ndongo evenge watukufu ngarjweda na huu kazabanu banjaka hanzani kimle soka utahanjeni mlaheni ya ukaya banu ngasibanu ni mlaheni ukadingo hii wanduwa hisahari ngwawenda haruma pre-kampani ya voti za 2025 vatu sisi ndavala babo mpakani ritowa wanadamu wanu mpakani reitia sharia harumensi ya hatu ndio wakati ula rijerilo fikiri ndongoza ufanya voti ni mlaheni ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Samahani ni wanama nyonti pia maudu yemanifu ngio place de la nation Maudu yemanifu ngio place de la nation kariti republiki kariti Stalingrad shangar jokaya place de la nation insha Allah ekanga sinamuo hata maudu place de la nation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.